Haina hailam sogo friends nrokno ani YouTube channel o friends sungtin ralifine katal job notification ongkomoni amno pura video ni bisingte detail babe saiman lainai kai norok to notification no khana thumbnail no khana norok 5 pass ni job ni seja kamo 5 pass ni job no jara 5 pass jarok borok tabu apply khaimane bang bage belakini sujok kaham tabu gre tongo kai mo sung tabu kaise kaise detail babe naithlainai abo job ongkomani ke norok no khana jagoma government of different hoite job notification ongka PWD ni department kangkai tenorong nukara public works department awan teisini job notification ongko jakamo kai sangtabo goro bini education qualification ni hoite bini age rok joton songo bini bising tabak trek trek ke kaise kaise ke naithalanai kai norong ai jong implementation pasuk jara video no kesengor puliana vacancy na ligana vacancy ka to jagao nukana 3734 ta vacancy belaikan kebang hokara vacancy kai amono song post ni bom kana lelina post ni bom ka multitasking staff group D non technical ka post ni bom nukha tai saiman ka kai song tabok nailenai o jagao bini recruitment ni oborok bahai ke tlang jangnai oborok bo song nailenai gabo song abonanya song pulai age limit naligarna age limit ko jagao borok sikya 18 থেকে 40 বছর জরতাই গাই ST তাই SC borok ni bagi ke 5 বছর SC lesion borjak ke komse kom 18 থেকে 45 বছর বয়স borok bo abon bisingo ngi tongnai borok bo ora apply khaimannai gangkai norok apply khaidi o jagao na definition class 8 pass jak abong gangkai jara UR candidate tong bagai guys jara ST borok gangkai 5 pass gana go jagao ST AC PS candidate borok 5 pass gana o jaga apply khaimannai ke wana na krai jara pass 5 pass jak rok borok jotono ora apply khaimannai gai sengoro age bu saiman lakya ke education qualification bu saiman ka gai seng tabok mo baki recruitment khaijana abo seng tabok nalinai ka recruitment khaijana mo kangkai o jagao aro nalingan sang 100% by direct recruitment tor khlaijangnai gamo selection bhage khlaijangnai abo sungtam nalinai selection ko writing exam ni bising tingnai tai interview bunanai kai syllabus ro jotono borok seir ka ro detail babe sangabo aing tala faisi ang nong notlangai phunungnai aingo tep detail babe sijak gangkai oro sang saiman lakya moto jotono songoro salary scale nalien sangtabo kai salary gangkai te songo jagao nugui tangtabo 4840 tegan thesini 13000 porjonto jagao salary detail borok sakya gangkai sangtabo exam abo nalinai sang kai exam bahage phainai abo sangtabo obidien bisingtoi naina legarana oro exam nai MCQ nokna MCQ ke descriptive type ke OMR omo 30 ni phainai ke time rajaka exam ni 2 ঘন্টা ke narok 2 ঘন্টার bisingo jagao knowledge of Bengali and kokbrok tai bangla jeb kaisa narok choose khaimano jagao narok bo subject by bo kok bai narok sainam song o jagao exam barnamo song gabon bisingo borok sakya jagao multiplication division ke subtraction addition abo nanya je narok nokha ke sangor nalifinai descriptive type MCQ ni MCQ pun phaimano jagato borok seirka ke general knowledge ba oro borok sakya o makai 20 ni phainai general knowledge ba omo narok porinyaji kai oro district ni oborok sungnai subdivision ni rok block rok ni oborok ni tei sungnai narok no kai oro naliginai sang personal interview omo interview narok 15 ni omo kangkai abo narok nokha oro written exam total possession ni ke interview personal omo kangkai 15 ni total o jagao 100 ni mark kai singabo saiman lakya kai tai apply bahaya khanai kotor kok to mono apply bahaya khanai ke apply rong somone kunor sayako tai apply ni fee danangnai nangyabo sayako kabo te kaisa notification borok jodi dati khangkai angabono obidien bising tin rong na taisa hai to bunyai phainai nang baganai kai narok nasing tongdi jang
video no taboga hajartin pari sinai geta kasia jodi notification ko ka bono sang pura apply bahage khanyaro sang kaham ka saiman lanyai ge borok ko hajartin raka jaga sainai kaham bai asang nangkha tini no video